nono kata X maro @Ramogi TV KE @James Opondo Sina. Machiegni nyinga en James Opondo. Lamo mar rapar jopuonjre 21 manyowito ngimagi e masira mar mach manotimre e skund primar ma Hillside e Ndarasha e kaunti ma Nyeri dhi mbele e sikundno ka nyasi ma oyuorie gi jonyuol kod jodak e alworano. Jatend migawo mar thieth Deborah Barasa otelo ne jotije sirikal ma oyuoro e nyasino ma bende oyuorie gi jotend siasa mopogore opogore. Baba yeye katika hospitali zote katika chama unayoyatenda Mungu hauna tuna huzuni katika mioyo yetu. Hizi changamoto ambazo tunapitia tunakushukuru Dr. William Samoei Ruto Mungu yuko hapa. Tunakumbuka kama wewe Mungu unafanya. Tunaomba kukumbuka Mungu, tunakumbuka wale ambao yako Mungu kama farisi. Tunakumbuka wakati mwingine tunaweza kukosa maneno ya kutokelezea. Tunaomba kwa Mungu akaweze ewe halipitia katika njia ya kifo. Na Mungu wamekuwa katika tunaomba Mungu tuko na moderator na tumaini. Atakuwa amefarijika. Tunajiachilia mikononi mwako Mungu tukiomba ya kwamba Bwana Baba yetu uliye mbinguni, inua mioyo yetu. Ziwe ni zile ambazo Mungu kuelekeza na hata kufauli na inakuwa. Kenny West Presbytery members, I'm saved, Christ is Lord in my heart. I want to... Ningetaka kutoa